Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Umunyarwanda uba muri Canada yahamijwe kwica umugore we, ashobora koherezwa mu Rwanda. Bamwe makuru b'imidugudu yo mu karere ka Musanze baravuga ko bagorwa no gutira telefone zigezweho smartphone kugira ngo babashe kuzuza inshingano zabo za buri munsi. Mu karere ka Rubavu ari umugabo ukurikiranwe gusambanya umwana bari mu cyumba cy'amasengesho. Vital Kamere wari president w'inteko ishinga amategeko ya Kongo yeguye. Tshisekedi we yashinje u Rwanda kwimura abasangwa butaka bo muri Kongo. Naho FRDC yatangaje ko mu gihe M23 itarafata Katanga ntacyo biyitwaye. Burkina Faso, Mali na Niger byavuye muri ICC. Polonye yo yiyemeje kurasa indege z'Uburusiya. Ni mu gihe Putin yabwiye OTAN ku gisirikare cye kiteguye umwanzi wari we wese. Netanyahu yavuze ko Israel igiye gufatira ingamba ibihugu byose bizemera leta ya Palestine. Turaza no kubabwira ko ICC yareze Rodrigo Duterte ibyaha byibasiye inyoko muntu. Agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza abari mu biruhuko n'abandi mwese mu byifuza. Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics, ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN89 ST ku nzu ya 9 muri etage ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusha kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha. Tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri, ndetse twaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa, ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Hahibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi maze wiyubakire u Rwanda. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irari ku bwawe. Iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura, byose bigomba guturuka i Dubai. Amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho, maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'itatu ku binyura mu ndege, mu gihe binyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasi uyishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 07 88 67 85 97. Gukorana na Swatase ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza. Ikaze muri amakuru agezweho ya none ku itariki ya 23 z'ukwa 9 kwa 2025 mugiye kugezwaho nanjye Jean de Dieu Kanijabo. Tuyahere kuri ivuga ko Minisitiri w'Intebe yasabye kubyaza umusaruro ubutaka bwagenewe ubuhinzi. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yasabye abahinzi kongera ubuso bahingaho mu bishanga no ku gasozi kuko ari byo bitanga umusaruro. Yabivuze ubwo yafatanyaga n'abaturage gutangiza igihembwe cya mbere cy'ihinga cy'umwaka 2026. Ni mu rugendo rwe hamwe n'abandi ba ministri batatu bakoreye mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Dr Justin Nsengiyumva yavuze ko ari amahirwe abahinzi baheraho bongera ubuso ku bihingwa bitandukanye aba baturage bakunze guhinga. Yavuze ko hatunganyijwe umusaruro w'ibigori wazamutse ukagera kuri toni 5 kuri hegitari, mu gihe ahingwa ibirayi usanga basarura toni 25 kuri hegitari. Dr Nsengiyumva yijeje abahinzi ko agiye gusaba abashinzwe ubuhinzi kurushaho gufasha abahinzi kugira ngo umusaruro ukomeze kwiyongera. Mu gihugu cya Canada umunyarwanda wahamijwe kwica umugore we ashobora koherezwa mu Rwanda.
Nizigiyimana Ramadhan y'imyaka 33 ashobora koherezwa mu Rwanda n'ubutabera bwa Canada nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kwica umugore we. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka nibwo Ramadhan Nizigiyimana yahamijwe icyaha cyo kwica umugore wamuteye icyuma mu nda mu gace ka Windsor muri Ontario mu gihugu cya Canada. N'ubwicanyi bwakozwe mu 2021. Mu gihe Ramadhan Nizigiyimana yicaga umugore we yari yarenze ku mategeko kuko urukiko rwari rwaramutegetse kutegera umugore we nyuma yo kumuhohotera no kumukangisha ko azamwica. Nyuma yo gusuzuma imikorere y'icyaha, umucamanza Justice Maria yahanishije Nizigiyimana igifungo cya burundu ndetse akaba adashobora kurekurwa kubera imyitwarire myiza mu gihe kiri munsi y'imyaka 14. Umunyamategeko wa Nizigiyimana avuze ko ashobora kuzoherezwa mu Rwanda mbere yo kurangiza igihano cye cyangwa mu gihe yaba arekuwe kubera imyitwarire myiza. Mu rubanza byagaragaye ko Nizigiyimana afite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ariko urukiko rwanzura ko afite ubushobozi bwo kuburana. Mu 2020 nibwo Nizigiyimana, umugore we, umwana muto wabo w'umukobwa n'undi mwana w'umugore we bageze muri Canada bavuye mu Rwanda. Umuryango we uba mu gace ka Windsor gaherereye mu majyepfo y'Iburasirazuba bw'intara ya Ontario muri Canada. Tariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 kwa 2021 nibwo Nizigiyimana yishe umugore we. Nizigiyimana yari yarafunguwe by'agateganyo ku bindi byaha yarakurikiranyweho birimo gutoteza umugore we, ariko abuzwa gutunga intwaro no kuvugisha cyangwa kwegera umugore we. Icyakora ibyo yabirenzeho yinjira mu nzu umugore we yarimo ku ngufu, ahita atangira kumujombagura icyuma mu buryo bukomeye cyane. Bivugwa ko uwaje gukiza nawe yakomeretse ariko mu buryo bworoheje. Nizigiyimana akimara kwica umugore we yahise yijyana kuri polisi yo mu gihugu cya Canada. Mu makuru avuga mu turere, duhere mu karere ka Musanze aho bamwe mu bakuru imidugudu muri aka karere bavuga ko bagorwa no gutira telefone zigezweho za smartphone kugira ngo babashe kuzuza inshingano zabo za buri munsi. Aba bakuru imidugudu bavuga ko kutagira izi telefone bidindiza imikorere yabo ndetse bigatuma serivisi baha abaturage zidindira. Nzabirinda, umukuru w'umudugudu wa Runyango mu kagari ka Rwambogo mu murenge wa Musanze, avuga ko kuba nta telefone igezweho agira bituma atinda kuzuza ibisabwa, cyane cyane igihe bisaba kohereza amakuru mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ati hari igihe duhabwa amabwiriza yo kohereza raporo yifashishijwe programu za telefone bikansaba kujya gutira telefone abandi. Ibi bidindiza akazi kanjye bigatuma ntagera ku ntego z'inshingano zanjye ku gihe. Ikindi nta mabanga y'akazi aba akiriho kuko nyiri telefone aba yamenye amakuru yose. Akomeza avuga ko bagira ipfunwe mu gihe batira telefone. Nyiransengimana Tasiyana we ni umukuru w'umudugudu wa Kabagorozi mu murenge wa Nyange, avuga ko akenshi ahura n'imbogamizi igihe bamusaba amafoto y'ibibazo by'abaturage. Abaturage nabo bavuga ko kuba bamwe mu bakuru imidugudu batagira telefone zigezweho bibagiraho ingaruka. Niyo mugabo Jean Bosco wo mu murenge wa Cyuve ati hari igihe duhura n'ikibazo cy'ibiza cyangwa se ikibazo cy'umutekano muke yenda twatewe n'ibisambo, uyu mugezi wa Cyuve wuzuye, umudugudu akabura uko yabyifatamo ngo tubone ubutabazi, ariko bigatinda kugeza hejuru ayo makuru kuko umukuru w'umudugudu atabasha gufotora cyangwa gukoresha programu zisabwa, bituma serivisi zitatugeraho ku gihe. Nsengimana Claudien, umuyobozi w'akarere ka Musanze, yemera ko iki ari ikibazo gihari ariko ko ari gahunda yo kugishakira umuti. Ati turabizi ko bamwe mu makuru imidugudu badafite smartphone kandi koko bigira ingaruka ku mikorere. Ubu turi kuganira n'inzego bireba kugira ngo tugere ku buryo aba bayobozi boroherezwa kubona telefone zigezweho kuko imikorere myiza ishingiye ku ikoranabuhanga. Yongera ko hagiye gutangira ibiganiro n'amasosiyete y'itumanaho mu minsi iri imbere kuko ikoranabuhanga rituma iterambere rigerwaho byihuse n'amakuru akagerera ku gihe aho bikwiye. Tukiri mu karere ka Musanze, Kimonyi barinubira ruswa bakwa mu kurwanya imirire mibi. Bamwe mu babyeyi b'umurenge wa Kimonyi baravuga ko kugira ngo bemererwe guhabwa inkunga igenewe gufasha abana bafite ikibazo cy'imirire mibi babanza gusabwa amafaranga ya ruswa cyangwa ayo bita ishimwe. Aba baturage bavuga ko umuntu uhabwa inkunga yo mu nyongeramirire agomba kubanza gutanga ishimwe cyangwa se akanoza ngendo waba ugiye kwinjira muri iyi gahunda cyangwa se umaze kuyigeramo ukabanza kwakwa ayo mafaranga. Umwe muri abo babyeyi b'umudugudu wa Kadahenda mu kagari ka Cyogo bafashwa muri iyi gahunda avuga ko yakuwe ku rutonde rw'abagenderwa bikorwa nyuma yo kubura amafaranga 5,500 yasabwaga, ibinasanga bibangamye. Ati nari ngenewe amafaranga yo gufasha umwana wanjye ngo ave mu mirire mibi, ariko bambwira ko ngomba kubanza gutanga 5,500 kubera ko ntayabonye bahise bankura ku rutonde. Bivuze ko abajyanama mu byo kunoza imirire iyo udafite akantu nakwita ruswa ubwo bahita bagukura ku rutonde. Undi muturage wo muri aka kagari avuga ko iki kibazo kibabangamiye cyane kuko hari ababyeyi abana babo basubira inyuma mu rugamba rwo kurwanya imirire mibi. Uwanyirigira Clarisse, umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, avuga ko gahunda yo gufasha abana bafite ikibazo cy'imirire mibi idasaba ikindi kiguzi kandi ko bazagaragara banyuranya n'icyo avuze bazahanwa n'amategeko. Ati iyi gahunda yo guha imiryango itishoboye inkunga ibafasha kwikura mu mirire mibi itangwa ku buntu, nta kindi kiguzi gisabwa. Ubu rero ubuyobozi bugiye gukurikirana abo bose bashobora kuba basaba abaturage amafaranga kugira ngo bahabwe inkunga. Ubusanzwe buri mwana ugaragaye imirire mibi ahabwa inkunga y'amafaranga 30,000 mu gihe cy'amezi 3 inshuro imwe mu gihembwe, ariko abaturage bavuga ko hari abasabwa gutanga 5,000 kugira ngo bakomeze guhabwa iyi nkunga, bikaba ari imbogamizi ikomeye ku miryango ikennye.
Mu karere ka Rubavu umugabo akurikiranwa gusambanya umwana bari mu cyumba cy'amasengesho. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Rubavu bukurikiranye umugabo w'imyaka 36 y'amavuko w'umunyamasengesho ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 16 abikoreye mu cyumba cy'amasengesho. Icyakurikiranyweho cyakozwe mu ijoro ry'itariki ya 16 z'ukwa munani k'uyu mwaka mu mudugudu wa Gafuku mu kagari ka Gikombe mu murenge wa Rubavu y'akarere ka Rubavu. Ukekwaho iki cyaha ni uhagarariye icyumba cy'amasengesho kuko ari mwarimu bakaba bamwita pasiteri nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuri bivuga ko uwo munsi abana b'abakobwa bari ku rusengero bahakora amasuku bagiye gutaha babwira ko bwije batagomba gutaha mu ijoro ko ahubwo bareka bakarara basenga bagataha mu gitondo. Abafasha no kubimenyesha ababyeyi babo ko baraye ku rusengero. Ngo baraye basenga bigeze mu ijoro hagati bararyama bamaze gusinzira uregwa acunga aho umwana w'umukobwa aryamye azimya amatara aramwegerera amusambanya. Abandi bakobwa bahise bakanguka basanga uyu mugabo ari hejuru y'umwana ari kumusambanya bacana amatara barasohoka. Uregwa ntiyemera icyaha akurikiranyweho nubwo yemera ko yaraye mu rusengero hamwe n'abo bana kandi ko urusengero rwabo rufite icyumba kimwe aricyo basengeragamo. Icyaha cyo gusambanya umwana akurikiranyweho giteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko rya 2023 rihindura irya 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Dukomereza amakuru mu karere ka Karongi aho afungiye kubaza imbaho mu ishyamba rya leta. Bangamwabo Sipiriye y'imyaka 51 mu mudugudu wa Rubatura mu kagari ka Tyazo ku murenge wa Rugabano y'akarere ka Karongi afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Rugabano akurikiranwa gutema ibiti mu ishyamba rya leta akabijyaniwe akabibazamo imbaho. Bivugwa ko abo bafatanyaga kwangiza iryo shyamba rya hegitari zisaga 60 bo bacitse. Umwe mu baturage b'Ityazo yavuze ko uwafashwe afite bagenzi be batahise bafatanyaga kwangiza iryo shyamba bashakamo imbaho bagurisha nizo gukoresha ku giti cyabo. Bivugwa ko ubuyobozi bwasanze ingiga 7 z'ibiti byo mu bwoko bwa pinusi mu rugo rwa Bangamwabo yemera ko zavuye muri iryo shyamba rya leta. Abaturage bo mu murenge wa Rugabano bavuga ko amashyamba ya leta yugarijwe muri rusange bagasaba ubuyobozi kubihagurukira bwangu batarayamaraho burundu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugabano Ngendahimana Jean Damascene avuga ko bakurikije amakuru bahawe n'abaturage atari iryo shyamba ryonyine mu mashyamba ya leta muri uyu murenge aba baturage bigabije. Ati barayangije bikomeye niyo mpamvu twashyize imbaraga mu kubakurikirana. Ni muri urwo rwego uyu yafashwe nabo bari kumwe baracyashakishwa n'abandi bose bangiza amashyamba ya leta bamenye ko bahagurukiwe. Avuga ko ikibazo gitiza umurinda aya mashyamba ari uko yose yeze akarengerana akaba adasarurwa. Uyu muyobozi ati twasabaga akarere kuvugana n'amakampani yahawe isoko ryo kuyasarura akaba yasarurwa ahateye hagaterwa amashya yazatanga undi musaruro mu bihe biri imbere cyangwa ubwo butaka bukabyazwa undi musaruro wagenwa ariko ntakomeze kwangirika. Uyu muyobozi avuga ko bafashe ingamba zo gukangurira abaturage kureka kuyangiza bikazatanga umusaruro wuzuye abahawe kuyasarura babikoze hakiri kare. Tukiri Karongi kandi arashakishwa nyuma yo kwirara mu bitoki bya se wabo akabitemagura. Nigena Karalise w'imyaka 21 wo mu mudugudu wa Gatiti mu kagari ka Rwufi mu murenge wa Mutuntu arashakishwa n'ubuyobozi bw'uwo murenge n'inzego z'umutekano nyuma yo kwirara mu murima wa se wabo Bizimana Andre agatemamo ibitoki 18 n'insina 36 bapfa amafaranga y'ikimina. Mu kiganiro n'imvaho nshya umuturanyi wabo yagize ati na amafaranga 35,000 y'ikimina twumvise ko se wabo yagombaga kumuha ntayamuhe yose. Umukobwa byamurakaje ari kubitara yanga bakomeje gutongana umukobwa afata umupanga ajya mu rutoki rwa se wabatemagura insina 18 ziriho ibitoki arabirambika. Nuko nabyo arabitemagura anatema n'izindi nsina 36 aracika. Undi muturanyi wabo avuga ko iki kibazo mudugudu yari yakimenye ataragisuzuma kugira ngo bumve icyo bapfa babagira inama y'uburyo cyakemuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutuntu Ntaganda Wilson yavuze ko cyaturutse ku nzoga z'amafaranga 10,000 uyu mukobwa yanyoye kwa se wabo akanga kuzishyura, se wabo agashaka kwiyishyura mu mafaranga y'icyo kimina bikaba intambara. Yasabye abafata amadeni haba mu kabari n'ahandi kuyishyura ndetse ababerewemo amafaranga ntibagire icyo bafatira ku ngufu kandi ubuyobozi buhari. Uyu mukobwa yakoze aya mahano nyuma y'umunsi umwe gusa umugabo w'imyaka 29 witwa Mushimiyimana Felicien mu mudugudu wa Karambo mu kagari ka Murengezo muri uwo murenge nawe atawe muri yombi nyuma yo gutema urutoki rwa Sara rwararika ngo ntiyamuhaye 8. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutuntu yavuze ko nk'ubuyobozi bagiye gukaza ubukangurambaga. Dukomereza amakuru Nyanza urukiko rw'ibanze rwa Busasamana rwategetse ko umugabo ukekwaho gutema no gusambanya umugore ku ngufu afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ubushinjacyaha bukurikiranyweho Gilbert Nzabahimana icyaha cyo bwinjiracyaha mu bwicanyi ndetse n'icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. N'icyaha bikekwa ko cyabereye mu kagari ka Kavumu ku murenge wa Busasamana y'akarere ka Nyanza. Ubushinjacyaha buvuga ko Nzabahimana ari kumwe n'umugore mu kabari maze amusaba ko bagiwe kugira ngo amubikurize amafaranga 5,000. Bagezeyo Nzabahimana yahirikiye mu nzu uriya mugore maze amusaba ko baryamana. Umugore yaranze Gilbert atangira kumukubita undi yemera ko baryamana ariko amusaba gukoresha agakingirizo maze Nzabahimana aranga ahubwo aramutema nuko umugore yemera ko basambana. Mu rukiko uregwa hakana icyaha aregwa akavuga ko atasambanyije uriya mugore ku gahata ahubwo ko babyumvikanye kandi ko yabikoze kuko bombi bari basinze ndetse amuha amafaranga 2,000 kandi nubwo uriya mugore yakomerekeye kwa Nzabahimana
Nzabahimana Gilbert ngo ntazi icyamukomerekeje. Nzabahimana kandi mu rukiko yerekanye amasezerano yakorewe imbere ya noteri agaragaza ko umugore umurega yamuhaye imbabazi. Ubushinjacyaha amasezerano buyatera utwatsi bukavuga ko uyu mugore yemeye kuyasinya kubera igitutu cy'umuryango wa Nzabahimana kuko yari yanditsemo ngo nshingiye ko umuryango wa Gilbert wanyitayeho. Uhagarara ubushinjacyaha ati byumvikane neza ko ayo masezerano yakozwe kubera igitutu cy'umuryango. Nyuma yo gusesengura ibivugwa n'ubushinjacyaha n'imyiregurire y'uregwa, urukiko ruvuga ko rusanga Nzabahimana Gilbert mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha ndetse no mu rukiko imvugo ze zidahura. Mu bugenzacyaha Nzabahimana yavuze ko yabonye uriya mugore amwikangamo umujura, aramuhirika agwa hasi arakomereka. Mu bushinjacyaha avuga ko yatahanye n'uriya mugore basinze bagwa gacuho bararyama barasinzira, ngo akangukiye asanga uriya mugore afite ipasi aramuhirika agwa kuri mari iba ari imukomeretsa. Mu rukiko Nzabahimana Gilbert ho avuga ko uwo mugore yakomeretse ariko akavuga ko atazi icyamukomerekeje. Hari abatangabuhamya bavuga ko babonye uriya mugore yakomeretse bikabije afite igisebe. Raporo y'urwego rw'umudugudu nayo ivuga ko nk'ubuyobozi bwaregewe bujya kwa Nzabahimana bakomanze yanga kubakingurira kuko yari arimo akoropa amaraso, gusa yaje gufungura nabo baramufata bamushyikiriza inzego z'ubutabera, bityo urukiko rugasanga hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha. Urukiko rwemeje ko rero uyu Gilbert Nzabahimana agomba gukurikiranwa afunzwe iminsi 30 y'agateganyo mu igororero. Nzabahimana Gilbert yarafungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Busasamana mu karere ka Nyanza, akaba yaburaniraga mu rw'ibanze rwa Busasamana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Mu kanya ayo makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus, rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi, abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero. Nibyo rwose, kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid, ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka, bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Makuru avugwanze y'u Rwanda. Vital Kamerhe yeguye. Umunyapolitike Vital Kamerhe wari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yeguye kuri izo nshingano. Kamerhe yeguriye imbere ya ba perezida baza komisiyo zigize inteko ishinga amategeko ya Kongo nk'uko amakuru ava mu bantu be abyemeza. Kamerhe yigeze kuba perezida w'ibiro bya perezida Felix Tshisekedi na minisitiri w'ubukungu muri Kongo, yari perezida w'inteko ishinga amategeko kuva mu kwa kane k'umwaka ushize. Yeguye nyuma y'uko abadepite barenga 260 yarayoboye baherukaga gusinya ku nyandiko yo kumweguza. Kamerhe wanigeze kwegura kuri ziriya nshingano mu 2007, yashinjwaga n'abadepite bagenzi b'amakosa arimo imicungire mibi, guhagarika inzego, kunanirwa gukorera mu mucyo, ibirarane by'imishahara no kunanirwa kwita ku badepite. Hagati perezida Tshisekedi yatangaje ko mu itangazamakuru ariho yamenyeye amakuru ko Vital Kamerhe wari perezida w'inteko ishinga amategeko yeguye. Tshisekedi yavuze ko azakomeza kumufata nk'umuvandimwe n'umufatanyabikorwa. Cyakora yemeje ko Kamerhe ari uzagena uko umubano we na Tshisekedi uzagenda, avuga ko nahitamo kubigenza ukundi ubwo azaba ariyo mahitamo ye, bikazagenda uko azashaka. Mwibaruwa y'ubwegure bwe, Kamerhe yatangaje ko yabikoze ku mpamvu ze bwite kandi ko kwegura biri mu bigenwa n'itegeko nshinga ndetse n'amategeko shingira agena imikorere y'inteko ishinga amategeko ya Kongo. Hari amakuru avuga ko icyo cyifuzo cyatangijwe kandi kigashyirwamo imbaraga nabo mu ishyaka riri ku butegetsi UDPS, bakavuga ko Vital Kamerhe afite ibiganza byanduye bityo ko adakwiye kuyobora inteko. Kamerhe yagiye kurura mwanya mu kwezi kwa gatanu kwa 2024, ariko yari yarigeze nanone kujyaho hagati ya 2006 na 2009. Akomoka mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Vital Kamerhe yakoranye na ba perezida bose bayoboye iki gihugu kuko yanakoranye na Mobutu Sese Seko. Yakoranye kandi na Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila, bose akamenya kubakeza
ubundi nawe bakamukamira. Mu 1984 nibwo yatangiye politiki akorana n'ishyaka rya Etienne Tshisekedi wa Mulumba se wa Perezida Felix Tshisekedi. Nyuma yaje guhindura amayeri atangira gukorana na Mobutu mu 1990 abayinjiye atyo mu nzego za leta. Ku butegetsi bwa Laurent Desire Kabila yahawe imyanya itandukanye ya politike ndetse mu 2002 yagize uruhare runini mu biganiro bigamije gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Mu 2004 yamamaje Joseph Kabila amageza ku ntsinzi mu matora nawe atorerwa kuba umudepite Bukavu bidatinze. Mu 2006 Kamere atorerwa kuba perezida w'inteko ishinga amategeko. Mu 2009 yashwanye na Perezida Joseph Kabila amushinja kwemerera ingabo z'u Rwanda kwinjira muri operation Umoja Wetu mu burasirazuba bwa Kongo atabimenyesha inteko ishinga amategeko. Muri uwo mwaka Kamere yeguye ku mwanya we ndetse mu 2011 yiyamamariza kuba perezida wa Repubulika n'ishyaka rye UNC ariko atsindwa ku majwi 7%. Mu 2018 yifatanyije na Felix Tshisekedi wamwemereye ko natsinda amatora azamugira minisitiri w'intebe ariko ntiyabikora ahubwo amugira umukuru w'ibiro bye. Nyuma y'imyaka 2 Kamere yarafunzwe ashinjwa kunyereza miliyoni 48 z'amadolari zari zigenewe amacumbi y'abapolisi n'abasirikare. Mu buryo butavugwaho rumwe Kamere yaje kugirwa umwere Perezida Tshisekedi amushumbusha kuba minisitiri w'ubukungu muri guverinoma. Ntabwo haramenyekana igikurikiraho cyakora harabemeza ko ashobora gutangira gukurikiranwa n'amategeko. Vital Kamere kuri bafite imyaka 66 y'amavuko. Tshisekedi yashinje u Rwanda kwimura abasangwa butaka bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yongeye gushyira u Rwanda mu majwi arushinja kuba ruri gutegura uduce two kwimuriramo abaturage be. Yabitangarije mu kiganiro yahaye abanyamakuru New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yitabira inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Tshisekedi yabwiye abanyamakuru ko mu duce twa Kongo u Rwanda rwigaruriye ubwicanyi bushingiye ku bwoko buri kuhabera kandi ngo byagaragajwe n'imiryango mpuzamahanga myinshi n'irengera uburenganzira bwa muntu. Ati u Rwanda rurashaka gutera ubwoba abaturage basangwa butaka ndetse no kubimura mu rwego rwo gutuza aho batuye abaturage bashya. Tshisekedi yavuze ko hari abanyekongo bagize ibyago byo kuva mu byabo hanyuma basubiye mu duce bakomokamo basanga twaratujwemo abandi bantu. Yasabye ko u Rwanda rufatirwa ingamba zirimo n'ibihano mu rwego rwo kwirinda amarira y'ejo hazaza. Tshisekedi yashyize ibi birego bishya ku Rwanda nyuma y'amezi 3 igihugu cye gisinyanye na rw'amasezerano y'amahoro. Uyu mugabo yavuze ko aya masezerano yashyiriweho umukono i Washington atarabasha gutanga umuti ku makimbirane y'ibihugu byombi ngo kuko u Rwanda rukomeje kuyadindiza. Ati u Rwanda rwabeshye ko ruzacyura ingabo zarwo ariko mu by'ukuri rukomeje kongerera ubufasha M23. FARDC yatangaje ko mu gihe M23 itarafata Katanga ntacyo bitwaye. Umuyobozi wa rejo ya gisirikare ya 22 Brigadier General Edi Kapendi yavuze ko ntacyo bitwaye igihugu kuba abarwanyi ba M23 bafata ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, ashimangira ko cyaba ikibazo ari uko bafashe intara ya Katanga. Namagambo Brigadier General Edi Kapendi yatangaje nyuma y'aho ku cyumweru M23 yigaruriye umujyi wa Nzibira muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Brigadier General Edi Kapendi unayobora ingabo muri Katanga yavuze ko nta mpungenge zikomeye bafite mu gihe aka gace katarigarurirwa na M23. Ati igitutu cyose kiri mu burasirazuba bwa Kongo kitugeraho ku buryo turamutse tutabashe guhagarika umwanzi aho hari nitwe ba mbere tuzaraswaho n'imbunda ze ziremereye. Yakomeje avuga ko M23 ishobora gufata ibindi bice nibigira icyo bitwara. Ati dutekereza ko bashobora gufata hariho hose ariko mu gihe batarafata Katanga igihugu kizabaho. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo imirwano yongeye gufata indi ntera hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Imirwano ikomeye yumvikanye mu duce twa Chisaza, Chibanda, Muyange, Karuriza na Kalongo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse ni Masisi na Warikari muri Kivu y'Amajyaruguru. Naho Goma ateraniye inama idasanzwe ku miyoborere mishya igomba kuranga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bwa politike bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo bwateraniye Goma mu nama idasanzwe yo kubaka ubushobozi bw'imiyoborere mishya ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yo mu rwego rwo hejuru yahuje abayobozi bose bakuru ba politike b'ihuriro barimo muhuzabikorwa Corneille Nangaa, abamwungirije Bertrand Bisimwa na Fred Kaniki. Hari kandi abanyamabanga bahoraho Benjamin Mbonimpa na Delio Kimbulungu ndetse n'abayobozi b'amashami y'itumanaho, imari n'ubukangurambaga. Abahagarariye umugaba mukuru w'ingabo z'impinduramatwara za Kongo ba guverineri bombi ba Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo hamwe n'ababungirije nabo bitabiriye inama yabereye i Goma. Bararebera hamwe imiyoborere mishya igomba kuranga igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho Warikare abawazalendo basahuye umudugudu wose baraweza ntibasiga n'umunyu. Umudugudu wa Rukoma uherereye hagati ya Kikamata ya mbere na Buhenje muri grupoma ya Rubirike muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru wasahuwe urezwa burundu usahuwe n'inyeshyamba za wazalendo nk'uko bitangazwa na Actualité.cd. Amakuru yatanzwe n'abaturage avuga ko abasahuzi bitwaje imbunda bahageze mu gitondo batarashe isasu na rimwe batangira gusahura ibintu by'abaturage. Abasahuwe bavuga ko ababateye bakekwaho kuba mu mutwe witwaje intwaro wa Mouvement d'Action pour le Changement binjira mu nzu ku yindi batwara ikintu cyose bahisemo. Aya makuru yemejwe n'abantu batandukanye barimo abayobozi gakondo bongeraho ko n'abagenzi banyuraga muri Rukoma igihe ibyo byabaga nabo bambuwe ibyo bari bafite byose. Abamotari batwaye ibicuruzwa bivuye i Goma berekeza Warikare nabo baguye mu maboko y'abo barwanyi birasahurwa. Abatuye muri aka gace k'umurenge wa Waniyanga bagaragaza impungenge z'umutekano wabo mu gihe bakikijwe n'iyo mitwe yitwaje intwaro yose igaragara muri kara gace. Abanyeshuri basenye ishuri ryanze kubereka umukino wa Arsenal na Man City.
Ishuri rya Lighten Boys High School ryo mu karere ka Kericho muri Kenya ryafunzwe by'agateganyo nyuma y'imyigaragambyo y'abanyeshuri yabaye ku cyumweru nijoro. Iyo myigaragambyo yaje kugeraho abanyeshuri batwika ibyumba by'amacumbi n'amashuri, ibintu bifite agaciro ka miliyoni nyinshi z'amashiringi birangirika. Icyamakuru tuko cyo muri Kenya kivuga ko ibi byatangiriye ku kibazo cyoroheje. Ubuyobozi bw'ishuri bwangiye abanyeshuri kureba umukino wa shampiyona y'Ubwongereza wahuzaga Arsenal na Man City, umukino waje kurangira amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Nyuma yo kwangirwa, abanyeshuri batangiye kugaragaza akababaro, ibintu bihinduka imvururu zikomeye. Abigaragambya batwitse ibyumba, basenya ibikoresho ndetse babanza no gucomora amashanyarazi yose kugira ngo inzego z'umutekano zibure uko zibigenza. Ntabwo ari ubwa mbere iri shuri rijya mu bibazo, kuko mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka nabwo habaye imyigaragambyo ubwo abanyeshuri bavugaga ko ibiryo bahawe byari bidateguwe neza. Senateri wa Kericho Aaron Cheriot yamaganye ibyo bikorwa, avuga ko bitumvikana kandi ko byangiza, dore ko abanyeshuri bari hafi gukora ibizamini bya leta. Ijubaho hatangiye urubanza rwa Vice Perezida ushinjwa kugambanira igihugu. Urubanza rw'ubugambanyi rwa Vice Perezida wa mbere wahagaritswe ku mwanya we muri Sudani y'Epfo Riek Machar rwatangiye mu murwa mukuru Juba, mu gihe umwunganizi we avuga ko urukiko rudafite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza. Ifungwa rya Riek Machar ufungiwe mu rugo kuva mu kwezi kwa gatatu ryateje ubwoba bwo kuba intambara yakubura hagati y'abaturage nk'iyabaye mu mwaka wa 2013 kugeza 2018 hagati y'ingabo z'amoko yo mu bwoko bw'Abaniweri n'Abadinka bo ku ruhande rwa Perezida Salva Kiir. Ishyaka rya Machar SPLM ryanze ibirego aregwa amwe n'abandi 20 bareganwa mu byaha birimo ubwicanyi, ubuhemu n'ibyibasiye inyoko muntu kubera uruhare bakekwa mu bitero by'inyeshyamba za White Army ziganjemo Abaniweri bo mu majyaruguru barasirazuba mu ntangiriro z'uyu mwaka. Mu rukiko rwihariye, Machar yagaragaye yambaye ikositimu yijimye na karuvati y'ubururu, ari nabwo bwa mbere agaragaye mu ruhame kuva yafungirwe nk'uko Reuters bivuga. Burkina Faso, Mali na Niger byavuye muri ICC. Ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger byatangajwe ko byikuye mu bihugu byemera urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC birushinja kuba igikoresho cyifashishwa n'amahanga mu bukoroni bushya. Mu itangazo ibihugu byashyize hanze byavuze ko iki cyemezo kivuze ko nta mwanzuro cyangwa ububasha bwa ICC bizongera kwemera. Itangazo rikomeza rigira riti ICC yagaragaje ko idafite ububasha bwo kuburanisha ibyaha by'intambara bigaragarira buri wese, ibyibasira ikiremwa muntu, ibya genocide n'ibyaha by'ubushotoranyi. Abayobozi b'ibihugu bashinja ICC kwibasira ibihugu bidafite imbaraga, cyane cyane ibyo ku mugabane wa Afurika. ICC ni urukiko rw'umuryango w'abimbye rwashinzwe mu 2002 kugira ngo rukurikirane ibyaha bya genocide, ibyibasira ikiremwa muntu n'ibyaha by'intambara n'iby'ubushotoranyi. Mu bihe bitandukanye abayobozi ba Afurika bagiye banenga imikorere y'uru rukiko barushinja kubibasira, nyamara rugakorera mu kwaha kw'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Botswana yo yatanze ikiruhuko kubera umukinnyi wegukanye umudari wa zahabu. Botswana yatanze ikiruhuko mu gihugu hose nyuma y'uko yegukanye umudari wa zahabu muri shampiyona y'isi yo gusiganwa ku maguru iri kubera i Tokyo mu cyiciro cy'abasiganwa metero 400. Mu Buyapani akomeje gukinwa imikino ya shampiyona y'isi yo gusiganwa ku maguru yitabiriwe n'ibihugu bitandukanye. Ikipe y'igihugu ya Botswana yahagarariwe n'abakinnyi batandukanye bahangana n'ibindi bihugu muri metero 400. Aba bakinnyi bitwaye neza bahiga ibindi bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba igihugu cya mbere muri Afurika cyegukanye umudari wa zahabu muri iki cyiciro. Nyuma yo gukora aya mateka, Perezida wa Botswana Duma Boko witabiriye inteko rusange y'umuryango w'abimbye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimiye ikipe, ati nishimiye kubabwira ko amabuye y'agaciro ya Botswana atari mu butaka gusa, ahubwo anafitwe n'abakinnyi bacu bitwaye neza ku rwego rw'isi. Ikindi kandi ni wahise atanga ikiruhuko mu gihugu hose giteganyijwe ku itariki ya 29 z'uku kwezi. Ni ikiruhuko kibanziriza umunsi mukuru w'ubwigenge wizizwa ku itariki ya 30 z'ukwa 9. Botswana yaherukaga gukora ibitangaza mu mwaka ushize, aho Tebogo yegukanye umudari wa zahabu mu mikino Olympique yabereye i Paris mu Bufaransa mu cyiciro cyo gusiganwa muri metero 200. Icyo gihe wari perezida wa Botswana Mokwezi Masisi nawe yatanze ikiruhuko, ndetse abaturage b'iki gihugu bahurira muri National Stadium kwishimira iyo ntsinzi. Ubufaransa bwashyigikiye ubwigenge bwa Palestine. Ubufaransa bwiyongereye ku bihugu birimo Ubwongereza, Canada, Australia na Portugal mu kwemeza Palestine nk'igihugu cyigenga. Perezida Emmanuel Macron yabitangarije mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abimbye kubera New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yatangaje ko bidasubirwaho igihugu cye cyemeje leta ya Palestine. Macron yongeyeho ko kwemeza Palestine nk'igihugu bitazagira icyo bihindura ku burenganzira bw'Abanya-Israeli abo Ubufaransa bwashyigikiye kuva ku munsi wa mbere. Macron yashimye ibindi bihugu nabyo byemeje Palestine nk'igihugu cyigenga, avuga ko bakoze amahitamo nyayo ndetse ko ari icyemezo cyari gikenewe mu rwego rwo kugira ngo amahoro yongere ahinde. Polonye yo yiyemeje kurasa indege z'Uburusiya. Minisitiri w'Intebe wa Polonye Donald Tusk yatangaje ko igihugu cye kitazigera kihanganira indege cyangwa ibindi bikoresho by'igisirikare by'Uburusiya byinjira mu kirere cya Polonye nta burenganzira. Ati binda bivuga mu buryo bweruye, tuzafata umwanzuro wo kurasa ikintu cyose cy'indege kizinjira ku butaka bwa Polonye nta biganiro cyangwa kuganira bibayeho, nta mwanya wo kujya impaka kuri ibyo. Ibi bikurikiye ibihe bisi by'ubwirasi by'ingabo z'Uburusiya, aho indege nini n'indege zitagira abapilote zamaze kwinjira mu kirere cy'ibihugu bya OTAN birimo Romania, Estonia na Polonye. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize indege 3 z'intambara za MiG-31 z'Uburusiya zari hejuru y'inyanja ya Baltique zinjira mu kirere cya Estonia zimara iminota 12 zitarasohoka, bituma OTAN itayohereza indege zo kuzihagarika. Minisitiri w'Intebe wa Polonye Donald Tusk yavuze ko
ashaka kuba afite 100% y'icyizere ko ibihugu byose bya OTAN bizafatanya nawe mu kurengera ubusugire bwa Polonye kugira ngo mu gihe umutekano wabutangiye guhungabanywa Polonye itazasigara yonyine. Putin yabwiye OTAN ko igisirikare cye cyiteguye umwanzi wari we wese. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko igihugu cye cyiteguye gusubiza uwari wese washotora Uburusiya, agaragaza ko bifuza ko ibibazo byose bikemuka yisunzwe inzira y'ibiganiro ngo nubwo abo mu burengerazuba ari ba nta munoza. Yavuze ko ibikorwa by'ubushotoranyi bimaze kwiyongera cyane ahanini bitewe n'ikibazo cyo muri Ukraine ndetse ko ibisubizo Uburusiya bwatanze ku buryo icyo kibazo cyakemuka byirengagijwe. Perezida Putin ati ibi nta kubishidikanyaho Uburusiya bufite ubushobozi bwo gusubiza ibikorwa byose by'ubushotoranyi byaba ibihari cyangwa ibishobora kuboneka, kandi ntibusubize bukoresheje amagambo gusa ahubwo n'ibikorwa birimo ibya gisirikare. Ikomeje avuga ko ibyo bikorwa by'ubushotoranyi byatumye bwongera kubura ibikorwa byabwo byo gutega ibisasu byakoreshwa mu kwirwanaho mu bice bitandukanye. Yavuze ko ibyo byatewe n'ubwoba bw'uko Uburayi ndetse na Amerika nabyo biri gutega ibyo bisasu nubwo Uburusiya budashaka kuremereza iki kibazo. Putin yagaragaje ko igihugu cye cyiteguye kongera igihe amasezerano yo kugabanya intwaro za kirimbuzi yari kuzamara, aho ashaka ko hongerwaho umwaka umwe gusa, yari kuzarangira mu kwa kabiri kwa 2026. Ni amasezerano avuga ko buri gihugu kitagomba kurenza intwaro za kirimbuzi 1550 n'amakamyo 700 afasha mu kurasa izo ntwaro. Netanyahu we yijeje gufatira ingamba ibihugu bizemerera leta ya Palestine. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yasobanuye ko igisubizo cya Israel ku cyemezo cyo kwemerera leta ya Palestine cy'ibihugu byinshi by'uburengerazuba kizemezwa nyuma yo kuva muri Amerika muri iki cyumweru. Ni nyuma y'uko ku cyumweru Canada, Ubwongereza na Australia byatangaje ko byemerera leta ya Palestine. Minisitiri w'Intebe Netanyahu ati igisubizo cyo kugerageza guhatira leta y'iterabwoba hagati mu gihugu cyacu kizatangwa nyuma yo kugaruka mvuye muri Amerika. Nta leta ya Palestine izabaho mu burengerazuba bw'uruzi rwa Yorodani. Abayobozi ba Israel bavuga ko mu biganiro bagiranye n'abayobozi bakuru ba Amerika harimo no mu ruzinduko rw'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio mu cyumweru gishize, ubuyobozi bwa Amerika butarwanyije intambwe Israel ishobora gutera mu gusubiza kwemera Palestine nk'igihugu. Kugeza ubu Netanyahu arimo arasuzuma kwirukana abadiplomate b'ibihugu byose byamaze kwemeza leta ya Palestine no guhagarika imishinga ihuriweho bifitanye na Israel nk'uko umuyobozi muri iki gihugu abitangaza. ICC yareze Rodrigo Duterte ibyaha byibasiye inyokomuntu. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwareze Rodrigo Duterte wahoze ari perezida wa Philippines ibyaha byibasiye inyokomuntu. Uyu wahoze ari perezida w'imyaka 80 ashinjwa kuba ari we wo kuryozwa impfu z'abantu babarirwa muri za 100 bivugwa ko zari zimwe mu bigize icyo yise intambara yari igamije kurwanya ibiyobyabwenge, aho abacuruzaga ibiyobyabwenge bike babarirwa mu bihumbi, ababikoresha n'abandi bishwe nta manza baciriwe. Inyandiko y'ibirego ya ICC irimo byinshi byakuwemo mbere yo gutangazwa, ikaba ari yo mu kwezi kwa 7 umwaka, ariko yarayitangajwe ejo kuwa mbere. Umushinjacyaha wungirije wa ICC Mame Mandiaye yavuze ko Duterte ari umufatanyacyaha uziguye mu bwicanyi. Urukiko rwavuze ko bwakozwe n'abandi barimo n'abapolisi. Ikirego cya mbere Duterte yarezwe kijyanye n'uruhare bivugwa ko yagize mu icwa ry'abantu 19 mu mujyi wa Davao City hagati mu 2013 n'umwaka wa 2016 ubwo yari umukuru w'uwo mujyi. Ibindi birego bibiri bijyanye n'igihe ari perezida wa Philippines hagati y'umwaka wa 2016 na 2022 n'igihe yatangizaga icyo yise intambara yo kurwanya ibiyobyabwenge. Naho ikirego cya gatatu kijyanye n'iyicwa n'igerageza ryo kwica abantu 45 mu bikorwa byo gukuraho byabereye mu byaro. Ntabwo yasabye imbabazi ku bikorwa bye by'urugomo mu guhashya ibiyobyabwenge byiciwemo abantu barenga 6,000 nubwo imirimbanyi zemeza ko umubare nyawo ushobora kuba ugera ku bihumbi bibarirwa muri za 100. Rodrigo Duterte yavuze ko yahashije ibiyobyabwenge kugira ngo akureho ibyaha byo mu muhanda muri icyo gihugu. Rodrigo Duterte niwe wahoze ari perezida wo ku mugabane wa Aziya wa mbere urezwe muri ICC, kandi mu myaka irenga 3 ishize niwe wa mbere ukekwa ujyanywe n'indege irahe mu Buholandi aho urwo rukiko rukorera. Afungiye muri gereza y'urwo rukiko guhera mu kwa 3 k'uyu mwaka. Umunyamategeko we yavuze ko Duterte adafite ubushobozi bwo kuburana kubera amagara make. Mu kwezi kwa 5 uyu mwaka uyu wahoze ari perezida yongeye gutorerwa kuyobora umujyi wa Davao nubwo yari ari muri gereza. Umuhungu we Sebastian wari meya guhera mu 2022 yakomeje kuba meya w'agateganyo mu mwanya wa se. Abashyigikiye Rodrigo Duterte bashinja ICC gukoreshwa nk'igikoresho cya politike na perezida wa Philippines w'ubu Ferdinand Marcos washwanye ku mugaragaro n'umuryango ukomeye wa Duterte. Urebye uru rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC nta bubasha rufite bwo guta muri yombi abantu hatabaye ubufatanye bw'ibihugu birugize, kandi mbere perezida Marcos yapfobeje igitekerezo cyo gukorana na ICC. Nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya ICC yareze Rodrigo Duterte wahoze ari perezida wa Philippines ibyaha byibasiye inyokomuntu niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwari mudukurikiye, bararikiye gukomeza kurenda ibiganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe
ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho. Mu bunyamwuga buzira amakemwa, nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram, hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo.